Seorang pencari ranjau dari kelompok pasukan barat menceritakan bagaimana rekayasa pengintaian jalan dilakukan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 13 Januari 2024. Diketahui karena kondisi cuaca seringkali mereka harus menerobos jalan baru. Dia mencatat bahwa musuh perlu bekerja dengan sangat hati-hati. Anda akan menemukan kelompok ranjau, terutama ranjau anti-tank yang menggali lebih dalam. Mereka tidak langsung memasakkan diri. Kami mencoba menghentikan hal-hal seperti itu. Kami menyelidiki sinyal apapun dari Direktur Ranjau hingga kami menemukan pecahan kecil sekalipun, kata Dmitry Fedorov. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Мы за позиции в серую зону выходим вместе с пехотой, вместе с разведкой. Они по своим задачам, мы по минам смотрим. Дороги приходится часто пробивать, потому что, тем более сейчас погода такая, что одну дорогу размоет, приходится новую пробивать. Дорога нужна чисто, без мин. Вызывает нас, и мы работаем. Берем металлоискатели, щипы и вперед. Попадается группа мин. Особенно вот противотанковые, да, что их глубже подкапывают, они не сразу продавливаются. Мы стараемся такую вещь пресекать, стараемся проверять на все возможные способы. То есть любой сигнал миноискателя мы все прощупываем, пока не найдем там даже какой-то маленький осколочек, на котором он пищал. Задача была простая, надо было проверить дорогу, по которой мы будем в будущем ездить. И нашли, собственно, противотанковую мину. Противотанковая мина нажимная. Подложим. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.